Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphela-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke njengoba ngiyifaka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengaphuthi iy'ndaba manje ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lana-ke ividiyo-ke yade president-ke laphana-ke oyisekela-ke laphana-ke kumongameli-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke kumkhonto wesizwe-ke echaza-ke ukuvuka kwe-MK-ke laphana-ke eveza-ke nokuningi-ke laphana-ke kuthinteka-ke nonyazi-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami-ke phela into nje udlala-ke ividiyo-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke laphana-ke. Mina nje ngicula lapha uzwile ividiyo ngene ma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke besiqinisana nebhathini nje usubscribe nje, akubiza imali, kumahala, lokhishwe nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khonza phela ukuthi-ke uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke engizoyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Baba uNcamalala ngazi kahle nanokuthi ngisho ama-discussions leading to that omunye umuntu owaye-instrumental owaye-involve uNyazi. Yebo uNyazi lolo khona lwalu-involve uNyazi, ngiyalwazi uNyazi ukuthi ubani. Yebo lolu-involve sesivela kuyobonga uNyazini, lwalu-involve uNyazi kwasekuqaleni. Ngikhumbula wangiyekhona mina mhla ka-2 kuJanuwari last year, ngathi ngifika nje kuyaguqwa-ke lapho uNyazini. Saguqile uZamini wangibuka wathi wehlophe yini ungaqale yakhe iphathi. Ngangisanda ukususpendwa-ke ubhejana. Hey basho into engakayicabangi, ngakayicabangi ukuthi ngaqale iphathi. Kwasho ukuthi ngase ngithintana nabantu-ke engibaziyo ukuthi sebenengqondo ejulile kwakuNcamalala. Ngafika uNcamalala was already 100 steps ahead of the rest. Ngathi ngithi hey uNyazi luthi baba senzile mfowethu hlala phansi. Bese ngitshela ukuthi hayi seyidlalile imlabalabo wakhe nani, sesivela nokuyobonga kulona uNyazi. Nganga namahloni ngifika lapho wathi kumina Hlophe apha amavoti ethu. Nanku nje umbuzo oqala engabuzwa uNyazi wathi Hlophe apha amavoti ethu. Mawubuka lapha eNanda kwaShembe abantu abagcwele la niyabona ukuthi ama-results ethu bawantshontsha obheja. Waye nganamahloni ngabuka uNcamalala kanje naye wabuka mina sabheka phansi kanje wathi aphi ama-results ethu ngoba sanivotela. I'm sure sonke la siyakwazi kwaShembe, siyabazi uShembe sebenza kanjani ngendlela abantu bakwaShembe abaningi ngayo babesivotele antshontsha ama-results ethu. So into esiyenze esiyifake kwi-code ye-discipline, angiyibe ngesizulu, angiyibe ngesilungu qala, an attempt to commit an offense or to conspire or to incite anyone to commit a transgression is an offense which would make you to be liable to be expelled from the organization. Mangifika kuwena ngithi yabona sisi umkhonto lo asiwuthathe, right, umsupport siyawuthatha abantu Ncamalala sesiyaplana mina nawe manje icala le sesikhathela abantu abenza lo. You are inciting someone, right, or you are conspire, niyahlela. Yes, icala lonto leyo. Sesikhathela abantu abezalana bethi bezosebenza bazolekelelana nathi naye wonke umuntu kubakho umkhonto kanti bazothatha umkhonto bazo-hijacka basibuyisele usizi la esifuna ukuphuma khona thina. Eyethi brief is clear, sifuna kuphele usizi emntwini omnyama, sifuna kubuya isithunzi somuntu omnyama. Ngeke sibuye isithunzi somuntu omnyama, ngeke luphele usizi ikati lo njalo lokulala leziko until such time kuzobuye umhlaba.
ukhiye endlaleni ukubuyisa umhlaba ebantwini abamnyama. Ma-Africa, just sit back and relax. Before umhlaba wethu uthatha ukhona umuntu oyelamba. Akekho umuntu omnyama oyelamba. Bangasuka le nguhlophe endwedwe. Ngifike la enkosini ukhabazela. Ngifike enkosini, khatha. Sikhuluma ngokulamba, ngizokhonza, ngisikela inxiwa ngihlale. Noma ufike endaweni ungaziwa, uphakele ukudla, ngoba kwagcwele ukudla kwaZulu. NakwaXhosa kwakunjalo, nasebaSuthwini yonke lokho. Kukhona into esithi ngesilungu i-subsistence farming. Subsistence farming is the key to the economy. Not everybody can be a commercial farmer, right? Subsistence farming uthola nje indawana encane ulime, kwakhe inxiwa lakho, ulime, utshala ubhontshisi, utshala indlovu, utshala amadumbe. Nawazi amadumbe? Yeah, nobhatata, nombila nani. Yonke loo nto iphelile ngoba sesihlala ko-4 room. Sesihlala ko-4 room iyadi incane ngakwathi toilet. Noma abanye bahlala oMackenzie bahlala emajeleke bona lapho. Ama-cells awu 3.2 meters ba wide. I-subsistence farming, so ukuya komhlaba emntwini omnyama, is the key to it. Yiko-ke siwulwela, asihlanye. Siyawulwela umhlaba within the law, within the constitution. Ngoba siyayihlonipha okwamanje i-constitution. Yize isikhathi esiningi lamalungelo akhona kwi-constitution aswazi thina. Amanye foreign kuthina ngeke ngi-offend abantu abanye abayikholelwayo lezigcwele lapha ku-constitution, right? No orientation noma lengayo esilungu lapho thina. So ke nazi into esiyidlulayo singabantu abamnyama, and the heritage yethu ibalulekile. Nani ngiyanicela ama-Afrika nakuphi la niyakhona, nazi ukuthi heritage yethu ibalulekile. Amagugu akithi abalulekile, njalo sasivuselelane ukuthi ibalulekile lonto. Mangabe singayithandi thina, kungekho self respect esinayo thina, asizukwazi ukuhlonipha abanye abantu bakithi abamnyama. Asizukwazi ukusizana. Kuyekuthiwe ngesizulu izandla